96. godinu obeležila su profesionalno izvedena ubistva, razbojništva, kao i izvršenja mnogih vidova krivičnih dela. Pitali smo naše sugrađane kako suzbiti kriminal u glavnom gradu i koliko u prevenciji mogu pomoći mediji. A kako, mnogo toga treba promijeniti da se suzbije kriminal. Opšta društvena klima, pravna država, vaspitanje, standard i tako. Pa znate šta, dobro ste pitanje postavili, ali ima malo dvoličnosti među građanima. Policija bi morala bude s jednim velikim aparatom da bi se kriminal 100% sastavio, odnosno eliminisa. Prema tome i građanstvo malo mora da radi za policiju. Znate, telefoni postoje, balkoni i tako dalje. Vidite da obije neka kola, javite policiji. Vidite da čovjek tuče čovjeka, pomozite čovjeku da ne bude bacinac na ulici. Mi nismo više takvi, mi ne branimo, nismo više ono što smo bili. Po vašem mišljenju, kako suzbiti kriminal u Beogradu? Električnu stolicu, sve redom i gotovo. A kako suzbiti? Policijskim snagama, ne? Pravda malo strožija, kao svakdje u svetu, ne? Kako suzbiti kriminal u Beogradu? Energičnom akcijom. Teško je suzbiti kriminal u Beogradu. Da li možda pratite na televizijama emisije koje obrađuju tu temu? Pratim. I šta mislite, koliko mediji utiču na to? Pa utiču dosta. Ja mislim da policija dosta može da učini svoj posao. Kad bi bila ona efikasna, da može da učini. Onda mediji isto mogu dosta da doprinesu i mi građani. I mi građani možemo mnogo da prinesemo ako smo savjesni pa vidimo neke nepravilnosti da prijavljujemo i tako. Povećati još broj policajaca. Po vašem mišljenju, kako suzbiti kriminal u Beogradu? Ne smijem da vam kažem. Kako suzbiti po tebi kriminal u Beogradu? Dobru miliciju, ne znam pojma kako drugačije. Misliš da je to jedini način? Pa ne znam drugi. Gledaš li emisije na televizijama koje prate i to jest obrađuju tu temu? Ponekad. I šta misliš, koliko mediji utiču o tome? Slabo. Vrlo malo. Batinama. Bolja organizacijom policije i poštovanje zakona. Šta mislite, koliko mediji utiču o tome? A utiče i pozitivno i negativno. Kako utiču? Pozitivno i negativno. I negativno. Da, zavisi. Da. Pozitivno u tom smislu što objavio te crnu kroniku, odnosno na licu mesta se nalaze i donekle utiču na to da to što se dešava, to nije prava stvar. Kako suzbiti kriminal u Beogradu? Pa da vam kažem, strožim zakonima zabraniti nošenje oružja. Evo u Engleskoj su uveli zakon da kažnjavaju sa 10 godina robije ako posjeduje pištolj. A onda drugo, mislim da bi trebalo na nivou škole neke mere preduzeti. Tako da mislim da društvo, znači društvena zajednica treba da se potrudi da jednu politiku oformi i da krene u jednu širu akciju. Nikako. Kako nikako? Nema šanse.